Friends मैम अखोइगी मिडल ईस्ट की मतम खरा से लान कन तौर मतुंगदा हजिक था अमनि से मुका यम शांति ओइना लाखरबने बाबदी ईरान गा यूएसए गा अदगी इजराइल गा से लान यम कन तौरे को मियोय क्या अमलि सिंग सीखरे अदुगा यूएसए की सुमांग यम मांगे इजराइल की सु ईरान की सुमांगे अदुगी मतुंगदा सिसफेयर लाखरे अदुगी सिसफेयर दुगी मतुंगदा ngasi dagi ama hona USA na Iran gi mafam da Iran gi mafum kya da mo ki strike taw ho khre ko aduna officially war ho ga chaman re ko ngasi dagi USA na mo ho khre aduga hojik ta seng na hojik lai riba condition che USA amasung Iran se makhoi si hana dagi lai ba ceasefire se sigi ceasefire se makha ta na id ceasefire se extend taw na bagi damakta permanent ceasefire oina lang na bagi damakta kenogi khoi Doha da Qatar gi capital Doha da moi hojik wari sari ne hojik Iran gi keno sing chatle aduga miyoi sing chatle aduga USA gi side gi su la ga dumaina wari saraga laibneba adu sigi tanja sida wari sari ngai sida USA na ngasi se ikang khangau da ngasi ahing si hauki basida bagi state of hormuz da laiba Iran gi IRGC gi navy sing di strike toroga IRGC gi commander yauna mohi gi IRGC gi army kyama sibagi wari su laire ko aduga bagi Iran gi southern side da laiba southern side da laiba phum kyama du so IRGC gi mafam sing de strike toroga dumaina मियो क्या सिबगी वरी सु लाए दुगा सिगी मतुंग तारकपदा हौजिक ईरान की साइड तगी रिटालिएशन तौबने हाइख्रे दुगा रिटालिएशन तौबसो हौख्रे दुगा मसिदा बगी अमेरिका की यामना मरु ओइबा MQ-9 रिपर हाइबा फाइटर एयरक्राफ्ट से मसि अमसो ईरान ना कापथाख्रे हौजिक मको अदुगा हौजिक मखातान हौजिक ईरान की साइड तगी लाइसिना USA ना कोइना वरी सारिङै द सिसफेयर सिगी मतंग द वरी सुम सारिङै सिदा मुका स्ट्राइक तौरानि ना मखाताबदी USA हाइरिबा कंट्री से मखोइगी मखोइसे तंगदु लैताना अमुक हन्ना मिडल ईस्ट लैबि यादने मोंग दे खोइ तौरनि खुदहल्लाने है पोतुसो ईरान की सुप्रीम लीडर मोस्तफा खमेनेई की साइड तगी अदुमाइना फोंदोख्रेबको अदुना मिडल ईस्ट से खरा इंगुरे खरा शांति ओइना लैरो मतुंग दमुका ngasi war se mu haure hetare aduna santi si lakado mande duga problem su kya ma lakine hasi khana degi thau tang no khotan dawri myam se sida su hena amuka chaitheng pirak pa yana hasi leire ko aduga asigi atop amana Palestine gi side ta koi gi 2023 October gi 23 dagi koi gi Israel amasung Hamas ka war taw gi se Palestine gi Gaza da ko adu hari ba Gaza da taw gi war sida miyo kya lising 15 adumaina mathak 75000 khara hena haibani report ki matungina adumaina sira matung da makoi su ceasefire tawra lakhibneba adu ceasefire manung sida ngarang se yamna nungai taw thodu amana koigi Gaza gi manung da mafam ki mass grave hai tare yamna koigi cover se yamna chauna leiba cover mafam ma phumjilaga leiramba ma thengnar he adu hari mafam sida cover se moin tawkhari yangkanda koi Gaza gi angang kaya ama makhut se maning nom da punsilaga dumaina siraga manung da phumjilaga thamambagi video photo amasu kyam tholokre ko dunia na prithvi da yamna nungai khidre Israel na koi Gaza da taw kiba angang kya hat kiba dongarang adumain thengna khibne na handagi thengna deba hari ba cover se makoina phumjila matung da muka mathakta phumjilaga kasai gi angang sing phumjilani do mathakta leba kai ka loina ha matung da muka dozer na toro ta kharaga leke manu thambani na handi thi phangdamne hai ba dongarang phangre ko mongpham do ma सुमाइना ले अदुना हजि मिडल ईस्ट प्रॉब्लम से तुम मिडल ईस्ट की वरी से वार से लोइबगी कंडीशन ओइदे हेक मतम खरा लेपरगा सो अमुक हौर पाइ तारे अदुना प्रॉब्लम से मथंग मथंग अदुम लाइ को अदुना आई मखा थाब सो तुम सिगे रिलेटेड ओइबा मरी लेना बा मिडल ईस्ट की पाउ से मयाम दु सो तुम आई शेयर तो जरके अदुगा चैनल सिबु अनोब संबिरा पैसे नाउ सिना सब्सक्राइब तो सिनबिरा मो मखा थाब पाउ द मुक ngai मिनर से